A bordo na 5 mga bus, viaja para na Osamis este 183 mga internally displaced person o IDPs para na 25 dia entrenyo. El entrenyo tiene que hacer na carpentry, masonry y housekeeping, que un programa llaman Fondo el Department of Social Welfare and Development Office o DSWD. Por medio del City Social Welfare and Development Office, identifika kon mga beneficiaryo ken mga biktima del 2013 Zamboanga Siege. Asegun kon el Assistant Social Welfare and Development Officer Leonida Bayan, el 183 IDPs na incluhi al segundo batch baho na programa. Objeto segundi este entrenyo, amo para insinya y eduka kon mga IDPs aber pwede kanila dali trabaho. This is the second batch. Opicha imbya kita mga IDPs to be trained in OLT in Osamis, Our Lady of Triumph. And for today, second batch, we were able to send 183 all males IDPs to be trained. And after the training, they are assured of, a job, for placement. Now, this program is in partnership with the DSWD. Fuera con el 183 IDPs de más temprano y envía también para na Osamis con otros 71 IDPs. Este incluye a 56 mga hombre IDPs, quien enseguida se puede trabajar después lang el entrenyo. Na 15 mujer IDPs ya incluye na entrenyo para el housekeeping. 4 aquí ella puede encontrar trabajo na otro nasyon. Según con Bayan, mientras tapone bajo na entrenyo con mga IDPs, el recibe según food assistance y libre servicio desde el gobierno mga familia del IDPs. We provided them with the food assistance and also other services for the family while the head of the family is undergoing training in Osamis. Además, fuera con este programa, él continúa también según el DSWD y CSWD mga Sustainability Program y Livelihood Program para con mga IDPs. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.